अहानबदा अरुब पाउ पिजरी जस्टिस नोंमाइकापम कोटिसोरना मणिपुर की अहानबा सुप्रीम कोर्ट की जज ओइना अपॉइंट तौरपदा मणिपुर की गवर्नर अनुसया उइके अमसुंग चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना थागतपा फोंदोरकले तरागनिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरुक सुबह मिफमदा मिटै मैतै फुरुप शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावहनबिनबा डिमांड तौरिबा सी टेबल तौबिनबा तक्षिलगनी हाइना शिवसेना मणिपुर की प्रेसिडेंट एम तोंबिना फोंदोखरे असम की कसार डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फोर्स का खुथोकनबदा मणिपुर दगी अमा यावना मारलाल हौलुप अमगी लानमी अहुम लेखिद्रे अमदी इंडियन आर्मी ना कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोइदा नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट मिचम 16 हातखिबा थौदोक अदुगा मरी लैनना सुप्रीम कोर्ट ना नोटिस इशू तौखरे खुरमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की मणिपुरी पाउ मितियंग ताबिरिबा पुमनमकु लक्ष्मी कोंगखामना तराम नोथरी हौजे पाउ संदून पिजरी जस्टिस नोंमाइकापम कोटिसोरना मणिपुर की अहानबा सुप्रीम कोर्ट की जज ओइना अपॉइंट तौरपदा मणिपुर की गवर्नर अनुसया उइके अमसुंग चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना थागतपा फोंदोरकले गवर्नर अनुसया उइकेना सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमना हाई जस्टिस नोंमाइकापम कोटिसोरना सुप्रीम कोर्ट की जज अमा ओइना महाकी मथौ मपुंग फाना पांगथोकपा ngamduna अचुंबा वायलसिंग फंगहनबा ngamba oirasanu haina yaipa paujal pirakle पनबे याबदी जस्टिस नोंमाइकापम कोटिसोर कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंफुगी मार्च अमदा उरिपोक तौरांगबम लैकाइदा पोखी मा कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरिफु तरुकता बार काउंसिल ऑफ दिल्ली दा एडवोकेट ओइना एनरोल तौखी तुंगदा बार काउंसिल ऑफ असम नागालैंड मेघालय मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश अमदी सिक्किम दा ट्रांसफर तौरखी जस्टिस नोंमाइकापम कोटिसोर कुमजा लिसिंग अनि निपान की मार्च 19 दा गुवाहाटी हाई कोर्ट दा सीनियर एडवोकेट ओइना डेजिग्नेट तौखी महा कुमजा लिसिंग अनि 19 की अक्टोबर 13 गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडिशनल जज ओइना वासक लौकी अमदी कुमजा लिसिंग अनि 19 की नवंबर 13 गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज ओइकी तुंगदा कुमजा लिसिंग अनि 19 की मार्च 19 दा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जज ओइना अपॉइंट तौरखी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जज की थौ पुरमलबा मतुंग कुमजा लिसिंग अनि 19 की अक्टोबर 13 दा गुवाहाटी हाई कोर्ट दा ट्रांसफर तौरखी अमरोमदा जस्टिस नोंमाइकापम कोटिसोरबु मणिपुर की अहानबा सुप्रीम कोर्ट की जज हाबलखिबा से मणिपुर की ओइना चाउथोकचनिंगाई की मिकुप अमनि हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना नुंगाइबा फोंदोरकले हिरम मसिगी मतांगदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म अमा ओइरिबा महाकी एक्स अकाउंट थागलकपा पोस्ट अमना हाई जस्टिस कोटिसोरना फंगलिबा लेमचनिंगाई ओइरबा पिदा असिना मणिपुर की मियाम अदुकी मतेक चाउथोकचबा फावहले मसिदसु नतना जस्टिस कोटिसोरना फंगलिबा मिंचुट असे लमदमसिगी पुवारीदा यामना मसक थोकपा अमा ओइना लेहौरगनी सुप्रीम कोर्ट की जज अमा ओइना जस्टिस कोटिसोर की थबक थौरम पुमनमक माइपाको ओइरसनु हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन की पोस्ट असिना याइ प्रपोजल पिरकले तरागनिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरुक सुबह मिफमदा मिटै मैतै फुरुप शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावहनबिनबा डिमांड तौरिबा से टेबल तौबिनबा तक्षिलगनी हाइना शिवसेना मणिपुर की प्रेसिडेंट एम तोंबिना फोंदोखरे बाबूपरादा लेबा शिवसेना मणिपुर की ऑफिस तंगासी पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोकलदुना महांगना हाई कुकी के एमएलए सिंह पार्टी की खेनब कया लेरबसु मखोइगी ओइबा इशूददी पुनः खोलाउ लौमिनै अदुगा अखोइगिना कांग्रेस बीजेपी हाइदुना अमना अमा हुनादुना लेरे ngasi faubada lanasigi warisin amata purakpa ngamdana leiriba sisu aikoi masal amata oina punsinba ngamdabadagini haibada haimanba thokloi leibaki asuk luraba
तानफम असिदा कांग्रेस बीजेपी हाइना हुनादुना लैबगी मतम नत्रे कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना हौजिक लमदम असिदा चथरिबा लान असिगी मरु ओइबा पांदमदे मणिपुर मचे ताना तुगाइदुना कुकी लैंड सेंबने मसी ओइथोकनबा विक्टिम कार्ड सानादुना असम राइफल्स की मतेंगा लोइदना स्टेट सिक्योरिटी फोर्स दा फाउबा खुथादुना स्टेट फोर्स की पर्सनल निपान हातख्रे जरिबामदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि करी मरमदगी हौरकिबनो हाइबसी मियामने हेना खंगनरबा वाफमने चिंथकदगी कुकी सिंगना नोंमै कापथरकबा अदुगा मखोइबु फाबा चंगलुबा पुलिस सिंगबुना असम राइफल्सना चिंखोंगदा थत्तुना चंगहनद्री असम राइफल्सना चथरकलिबा थवंग असि यादे हाइबा अमा खंगनफम थोई हौजिक थोकलिबा इरांग असि लोइसिनसि हाइरबदि मणिपुरदगी असम राइफल्स असि लौथोकलगा न्यूट्रल ओइबा अतोपा फोर्स अमना महुत सिनबा तंगाइफदे मसिगी मथकता कुकी मिलिटेंट सिंगा हौजिक चथनरी बासु असि चथनदबा चंगे लोइनना हौजिक रिलीफ कैंप ता लेरिबा मियोय लिसिंग हुंपु मंगा असिगे नाखै सेंगबा वारसिन अमा पुबिरकबा तंगाइ फदे हाइना महांगना फोंदोखि मीगी पोटी कुकी एमएलए तरासु इंडिया दा लेबा अदुग नॉर्थ ईस्ट दा लेबा कुकी सिंग पाइपलाइन अमतदगी मोगी इशू थोएबा पाइपलाइन अमत डिसीजन लवेबा व्हाई नॉट अखोई लेमोरिबु रिमेनिंग एमएलए सिंग करी दबई लिंगजे मानदबनोबा हदकी लाकदरब असेंबली मिफम सिदा मोट अमतोइना शेड्यूल ट्राइब ओन बगी रेकमेंड तोबिगदबनी मणिपुर की 31 दगी असेंबली फम होगदोइसे मसेजदा अखोई शेड्यूल ट्राइब ओन बगी मोट अमतोइनो रेकमेंड तोबियोबा मोई तरादु यावलोइतो अदुदि यंगना सेबा अखोइना करिगिनोबा सुकमना अखोइना विवाहफम सुनतना मियामना यादरग सुम तौदुइसे विवाहफम कनामत नते मियामना पाम थबक तौबियो मियामना खनबनी अदो मियामना पामी थबकचे असम राइफल लौथोकपा मणिपुरदगी सु लौथोकपिबा अदुगा हुजि हुजि अखोइ रिलीफ कैंप दा लेरिबा तोंगान 65000 की फैमिली जिंगसे खुदकता अखोइगी चाप साबा मोइगी पैकेज पीरगा युम साबिबा लम पीबिबा अदुगी पोतो अदु तौबिननबा अदु हाइननबा हंदक पार्लियामेंट अखोइगी बीजेपी की अलायंस ओइबिन चीफ सेनेटर हाइव यादरसु अतोप दोलम दा रिकॉर्ड तोर सोइनो पुथोंना होनगने एमरनी कोइ सेंटिमेंट याम सोखरे हैबा असम की कसार डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फोर्स का खुदथोकनबदा मणिपुरदगी अमा याउना मारलाल होलुप अमगी लानमी अहुम लेखिद्रे इंडिया टुडे एनी की रिपोर्ट अमना हाई थौदुगसी असम अमसुंग मिजोरम की बॉर्डर दा लेबा बुवान हिल्स दा थोखिबने पाउसिना हाई कसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी नोमाल महाताना लुचिंगबा टीम अमना दलाई गंगा नगर दगी लालहोबा अहुम खुलाइगा कोनना फारगा बुवान हिल्स दा पुदुना चतखि मफम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स ना थिबो होंबगी थबक चथबदा मफम अदुदा हानदगी लुमदुना लेरंबा लालहोबा सिंगना सिक्योरिटी फोर्स तमना नोमै कापसिलकबदगी सिक्योरिटी फोर्स नसु हंदुना नोमै कापखि मदुदा लालहोबा अहुम अदु लेखिदबने लेखिद्रबा लालहोबा अहुम अदुगी मनुंगदा अनिदि असम की कसार डिस्ट्रिक्ट तगिनी अदुगा अमना मणिपुर दगिनी हाइरि थौदो अदुदा कसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पर्सनल अहुम असोगापन नंकिबगा लोइना पुलिस की गाड़ी खरसु अकायतोय थोखि हाइरि तौदो असिगा मरी लेनना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स ता असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा थागलकपा पोस्ट अमना हाई ngasi ayuk anganbada kasar police ka khutthoknabada marlal holup amagi lanmi ahum laikhidraba sing ado assam amasung yumthangnana leiriba manipur dagini makoidagi police na AK rifle ani yauna rifle ahum amade pistol ama fagat pangamle hairi इंडियन आर्मी ना कुमजाली सिंगनी कुनमाथोइदा नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट मिचम तरा हुमदोय हाथ की बात थौदो अदुगा मरी लेनना इंडियन आर्मी की पर्सनल कुंट्रा प्रोसिक्यूट तौनबा सेंटर ना सैंक्शन ग्रांट तौदबगा मरी लेनना नागालैंड लेंगाक ना थारकिबा प्ले अमगी पाउकुम ओइना सुप्रीम कोर्ट ना नोटिस इशू तौख्रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला अमदे जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ना हिरमसिगी मतंगदा पाउकुम फाइल तौरनबा चयोल तरुकी मतम पीख्रे नागालैंड लेंगाक ना थारकिबा प्ले अदुना हाई आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की मखादा सेंटर ना आर्मी पर्सनल सिंग असिगी मथकता प्रोसिक्यूट तौनबा एकॉर्ड सैंक्शन तौ हाइबा यादना लाखिबने आर्मी पर्सनल सिंग असिना चथखिबा का हेनबा तवोंग सिंग अदुगा मरी लेनबा खुदम चांगदम कयामसो मतिक चाना लेरी हाइना कोर्ट असिदा नागालैंड लेंगाकना फोंदोखि पनबे याबदी कुमजाली सिंगनी कुनमाथोय की डिसेंबर मरीदा थोखिबा लाइबक्तिबा थौदोक अदुदा ईस्टर्न नागालैंड की ओटिंग खुदा माइंड थबक सुब सिनमी कया पुदुना लागबा पिकअप ट्रक अमदा नोमै कापसिंदुना मियोय तरुक मफम अदुमक्तदा हातखिबने तुंगदा थौदोक असिना मरम ओइरगा इरांग थोरकपदगी सिक्योरिटी फोर्स ना मियामदा नोमै कापसिनबदगी मियोय निपान अमसु लैखिदबने थौदो अदुगी मतुंगदा नागालैंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना स्टेट असिदगी अफसपा लौथोकनबा सेंटर दा तक्सिनबा अमत ओइना वारेप लौखिबसु लैख्रबने
Islam lining chatpa singi senglaba tha muharramna lakpada chief minister nongtombam birana yaipa pauzal piraklei chief minister na social media da thadurokpa yaipa pauzal pibagi post amana hai senglaba muharramna lakpada status gi miyam da yaipa pauzal piri muharramna lakpaga iroinana aikoi khuding magna tangdu leitana nungsi chanana leiminana ba kona baga loinana afaba tunglam chat ki lambi ama semba ngamba pina bibo arsanu hairi More Police Assam Rifles amadi BSF ki apunba team amana haukiba tang tara manga gi ayukta More gi Kobajang village manakta chothakiba search operation amada Myanmar refugee humpu lairamba thengnari hairi press na phangba pa amagi matungina search operation adu More gi additional SP operation MD Riazuddin na luchingduna Indo Myanmar border pillar number 80 manakta laiba Kobajang village ki area da chothakibane search operation adu da puna myoi chaniga marifu verification tawbada myoi humpu amade Myanmar dagi chonglakpa refugee oirambani hairi Myanmar refugees sing adugi biometric record launaba honabada Assam Rifles na makoi humpu maki biometric record mamang da laukre haiba khanglaki hairi Assam Rifles na Myanmar dagi changlakpa refugees sing adu state authority amata yaudana biometric record karam na lauram dibano haibududi angakpa ama oinari thawong asina maram oiraga Technopal district police na Myanmar refugees sing atu bada biometric record lauraga tha khudingi More police station da appear taunaba thawrang toba haure haina pawsina makatari Paugi marak thana athianba break ama lauzari Times of Manipurtom TV ge news anchor khara lauzagani thawa yawba singna thasigi kunfawbugi manungda isa gi resume Tom TV ge office ta thajin birau experience lairaba anchor singdana henna kudong jaba pizagani akupa marol kawasam laikai da laiba Tom TV ge office dage khangbiba yagani Break matung miyam taram nokchari makadaba pau pizari Hogak Chawikai Police Station ki team amana CRPF amasung taragataruk suba Common Regiment ki mateng lauraga Kwakta ward number 8 ki mafam amada frisking checking sathabada myoi ama heroin powder gram chamaga kunmapan ga konana fare hairi paraba myoi adugi maming Fundrai Mayum Nawaz Sharif Chahi Kulhumdoi Apopa Fundrai Mayum Anja Khan Kawe Maha Kwakta ward number 8 tagini aduga hauzekna Kwakta ward number 6 talaiba Ashan Bayum amada laibane security personnel sing aduna frisking checking jatharingaida Maha Kwakta ward number 8 KMC rom dage Kwakta Pangalam Khaigi Lobuk romda lakpa thengnakhe Mahak lakpagi mong aduda chingnabadagi wahang pawang chathaduna check tobada soft case tarada heroin powder sing adu lotlaga puraklamba thengnabane hairi Security Force na Churachandpur District tagi pipe amasung una saba sanapot khagtamak phagale haina social media da sandurakli ba se yumpham yaudabani amadi aranba pauni haina Manipur Police na sengdurakle Police na thadurakpa report amana hai Churachandpur District tagi tengkhang kaya rakta afaba makhal gi khusukulai kaya phagat kibagi report Manipur Police ki Facebook Instagram amadi X yauna tongan ba platform singda update tawkiba laikre chahi asigi June 13 18 kunmathoi amasung kunmapan megi tang kunithoi amasung Kulhumdoi April gi tang mari tara taret kunithoi kuntaret amasung kuntra March ki tang taret amasung mapan February gi tang nipan amasung kunmari amade January gi tang kuntra da Churachandpur District tagi afaba makhal gi khutlai kaya phagat kibagi report laikrabane asigumba aranba amadi yumpham yaudaba pausing makata na social media da sandurakpa thengnarabade makhoi gi mathakta logi oiba action lokhalagani haina so cherolasina makatari Environmental activist Manikanta Mutum na Pathway SG MLA Sapam Kunjakeswar amasung Konthozam SG MLA Dr. Sapam Ranjan da point ani yauba environment ka mari lainaba memorandum pishin kre Manikanta Mutum gi khongchada siga mari lainana MLA Sapam Kunjakeswar na hai environmental activist Manikanta Mutum na lokhalak leiba khongthang asi achumba khongthang ne Manipura myoi khara khagnatana mipong khuding mak upa thabagi hainabi thamtuna akoi bagi khal kannaba khonaba matam oire Manikanta Mutum gi agenda asi yamna fazaba amane ma ke agenda asi assembly da puthokna ba honagani haina su MLA na makatana phongdoke amaromda Konthozam SG MLA Sapam Ranjan na su Manikanta Mutumda yaipa mangol pibaga loinana mahakna memorandum pishin balakpa du da taram noki Asoka Award pinaba khangatpada India gi awang nongpok stat singdagi han boina maibam Amarjit yawrakle award asi thasigi kunda New Delhi da leiba
Constitution Club da pangthokadaba National Monday gi thoramda langthokani hairi maibam Amarjit Thobal Khunodagi maibam Tesmani amasung maibam Ongbi Radhika Laimani gi ahum suba machanupani Asoka Award pinaba khalaklaba maibam Amarjit Hauze The Live TV gi news reporter ama oibata natana National Crime Investigation Bureau gi information officer so oiri hairi Universal Friendship Organization UFO gi sponsorship makada nongchupana pankhai tengolak loisang juribam thasigi taramangada hongnabi matungina hangdokre juribam loisang hangdokpagi thoramaduda administration committee dibong gram panchayat ki chairman RK Nobin Far West Central Committee gi President K Khuman Jauna maroiba mitunglan singoina saruyaki thoramadugi sarugamo oina UFO na Juri Higher Secondary School Relief Camp khulngapu singamade Champanagar Pachau Dibongi Imaivel Singda Selgi Mateng Piki Tengbang Khongcharaduda UFO gi Vice President RK Sana Parihal Secretary General Y Mairaba Finance Secretary L Tyren Mayai Loishang Tengo Lakbagi Commander S Sarat Amade Juri Far West ke Central Committee gi member Singa Punasaruyaki Tekcham Dalaiba Lamjingba Club na Sinduna Thasigi Tarataruktage Club Asigi Sanabungda Chothariba Ahan Basta Level 5 Men A-Side Football Tournament Lamjingba Trophy ki ngarang sanakiba match singda Young Stars Hairok Pumlen FC amasung Sengmaizin FC Mai Pakre ngarang sanakiba ahan ba match da Young Stars Hairok na RPU Papalbu goal amasinoda Mai Pakhi Young Stars Hairok ki Mai Pak pagi amata ngairaba goal ado jersey number 20 Balina match ki minute marida chankibane ani suba match da Wangjing FC laktabadagi Pumlen FC da walkover piki amade ahum suba match da Sengmaizin FC na Khambaton FC Yaripok Topo Mari anida Maitiba piki Sengmaizin FC ki goal singadu jersey number 37 angom Goldisna match ki minute manga amasung tare chatpada goal ani jersey number 8 Rohit na match ki tara suba minute goal ama amadi jersey number 17 Albert na match ki kuntrani thoi suba minute goal ama chankibani ngasi sanagadaba match ta NPS Lamjau amadi Psycho Tenthana lamba thengnagani aduga round kick FC Sapamna Kairembikok FC ga lamba thengnaragani Assam ki Dribuga Chenba train amadagi engine bogi nanthokuna train kibadagi miyamni painarure pausina hai Dibrugha Haura Kamrup Express na passenger kaya putuna lakpada ngarang numidang pung 3:13 rom tabada Dibrugha gate Chwalkhoha mapa yorakpada thokibane nanthokuna chen kraba engine adu ngayak cheluraba matungda lepki aduga train adugi atai saruk sing aduna engine adudagi tokhaina taduna matam khara laiki thaudo aduda laibak phabadagi asoga pan mishimina yaudrabaso passenger singmi painaki thaudo aduna maram oiraga railway traffic ta chauna akaiba piki panba yabadi train ase Dibrugha da laiba Manipur railway station dagi ngarang numidang wairam lam thakibane thaudo asi thokpagi paw hek phangbaga railway gi official sing mafam aduda laktuna yengsinki aroibada maroiba pam ka hna pizare Justice Nomaikapam Kotisor na Manipur gi ahanba Supreme Court ki just oina appoint toropada Manipur gi Governor Anusawi ki amasung Chief Minister Nongthombam Birena thagatpa phongdurakle Taraganithoi suba Manipur Legislative Assembly ki taruk suba mifamda mitei maitei furup sadu tribe list yawan binaba demand tawriba si table tobina ba takselagani haina Shiv Sena Manipur ki President M Tombina phongdokre Assam ki Kasar district ta security force ka kuthokna bada Manipur gi ama yauna Marlal Holup amagi lanmi ahum laikidre Amadi Indian Army na kumjale singani kunmathoida Nagaland gi Mon district ta micham tarau hungdoi hat ki ba thaudu aduga mari lainana Supreme Court na notice issue tawkre
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ